Abusiafo mo bibi achi emu akwaba edoba Hytvgh ene Yorke FM so ya nopa no nsiampa mu ensama hodo ayensa aka ne aboa no mamu die ene yede ba besom wo se kase ebonom ewo ya nopa dwumadi ayentai di no anopa bia ya to ne din se York morning eso na ensam no die bedi mu akotini bini nano ada ena aposifo to nsa edefre bron champemini onukuro ya na ye MPP titinani ewo bron mantamni mu owura chairman abronye na enra okomano bill na sade etieni emunsam aba ensam be na sese efire chiri eba abronya akasa MPP for so akasa yebekọ akọhwe sanso na yebekọ akọwurem onimonyamfo Muntala Muhammad ono ena yemra sebedwani edema adehye ewotemare central ekasa kire se etwa se oman yehwe sane kwan ayefa so eji omanfo fa omanfo emo montete mo mo bedane aposifo no ese hwe ne ye ensem bi kan we no hu ne yesi hu ayede ba besom se anopa no nsiampa mu akankese ewo Hytvgh ene York FM so na empenisi ukoto se bodom se osi apata so na enye ni pemu na emum obi na ama ne so ede na kwakosu na no pei yetimi aba ofun so yaba u TV so wabobo ano a wanya ebi hwe yin na wonam na no pei ebi a wonam kaso an ne mpotem ba bia na obehu so oba bi na fu awro tintin be sese na ne mu abusei ne nante oninya se Methodist for him na asa kremonia wawu no abobra pa ne yakwakosie no beti la ila hia no anadwi wanakra na hu ansisi no so wana yi obi apia no na na anopa no nyuma ko yadawroma na omo apia ye me ho ye de na kokom nyina wo so sei saw obi ana na yere ho ene so asori mrika tenta e de aba betina MCR ode ye echinchim fidie no na ye se nyuma ko yadawroma na omo apia ye na ye de kase no e ba beso ma aseda kase akosro makama ofe Ados boutique adawrma yakọ si yedan no fefefe 0243 708 485 0243 708 485 Ados boutique na mama niama yefo e de aman ye wedding ni wi a baby a receptions ne honeymoon ye kwa akodi because ye be man 1 month o ma adwuma ye be po bi foforo ma na be ye MCR no o ma adwuma na odi akwakoji nani 1 month na chi ne hwe se oba no you take belle for us ni ye nya banana ni aba betu ni din sabo foto na ye be kwakodi sa adwuma nyina nti referee fu e be nyina sabo foto ho no mo kwakoye adwuma nyina e de aman ye be twa na live nti ye be TV so na wanya bi ahwe se de amanfo eto omo pa e wo no mo 0242 2292 0242 2292 nyuma ko yadawruma no ma so yasene me de kase no eba beso mu no okenkanfo anopai eyemme His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino di achim president ye twa ho aba ye ba ensem ni nkire mu ye de bebro
wakwa basa afe na do afidie na ato ha ye ka say aha ye Hytvgh Yorke FM ena yebutuo na Hytvgh na tabri adia na mabefo ntenta kese ni mu ahonso anya bia wo hwen ya bepiem wo TV so no waboboa no phone so a wo hwen afe ye nyemre ne yenhye ensem no ase nanu ada ena nanansa ena posi omanmu posi eto nsa edefre pani a ono ena ye titire ni de ma MPP amanyoko no ewo bono owura abronye na wobra okopie mu be se awia prem tobre apa ho be sima aduonum enum 1255 mu ho no na je o sha se choro statement ni ade a posifo ekire se se de asem ne tani yentimi enya wo ma wo nkofie se oni etena na ne yeda ha ne na ekina yede wakwa akopie mu ase ni bia na wakwa akokire ensem bi ena ma ensem akwa kekan ewo radio bi so nti na posifo de ose ye yo eka ne eto ho ene edama ade echi adechin ye ena MPP fo ene na chitafo nyina kopie mu ewo ase ni bia na omo sha ase ekototo a ensem na ne court tie no si o mate asem we nya asem a metimi akasa mesa agyewo ede wakwa akoto aposifo kukumti ye be ma bill ye ma ne bill wie no obekasa ede kire se ensem we nya ensem eno ebe bu na bem kura ema ne ntimi nka na dwen so akwa ye politician ne de obeka na dwen papa se niema bi enkoyie wo man ni mu na se bi mu nso agbo adwen po bi se ensenhu no mo bedi wo man ni mu asabi omo de ono de obeka na dwen yie pa na eno na nana buachi nana bi lawyer yebone mna ne se nana bi enso eje kasamu no ne ensanchirofo kasa no che se yabo obia mane say omo ekasama MPP amanyoko no obi anhwe ne kasa yie obi anhwe ne kasa yie papa na oman mu yedemra ena eye adwuma so ankwa hwe kasa yie na akokeka nsam bi eni nyina so na wuni adanse na say ohu koka adwam a MPP amanyoko ni de dantawase ma yebeyi umu to obi anhwe ne kasa yie se de ebe ya onkofo ha bia emeto ono ankasa ne ho so na enko ha oman no so asumdue na abronya de eyade a MPP fo nyina be bonachi dom ahwe se ba bia asem ne da ne ba bia mara ne da no omo de beto pepepe se de tie yehwe se de na bi eka ne nsem ede kire Ghana de hye. Simple thing. We have always told our supporters to remain calm. We have always told us, we use a general portion that even the national chairman, general secretary have always been saying that look, all our communication should be devoid of any comment that would incite the public or that would cause any public mayhem. So yes, this is something that we have always said. As I said, I cannot go into the details of this particular matter. That is why I made a general statement. The matter is still pending before court and I cannot make any statement. As I said, the accused person has also pleaded not guilty. So I may not be able to mention specific or make specific comments on this particular. Abushafo Nana Buachi, lawyer Nana Buachi, yabone manane se Nana B. Ono ena yakohwe na one nsanchurofo ekasa yi. Yanto akasa yabonso ni enso mfiri court nseminim. Yes, so everyone near aquacopim the full speed. Who aquacopim or Temale. Na Temale Central, Mrashebejani Ojina Adeshe Ohonina Nemu, any Unimonyan for Muntala, Muhammad, and Ekase no Chesem. A idea or may mus acquire a faso, a fa Timemufu, a more Muntitie, Emma or Mobedania Posifo, any security agencies are who do any pinu, Yenje ye. Erekamia say. Protocol na ya na do so do enti nipa no oba enimdia pa ne opepasa ye de ye adwuma di posi no oni ebi ni mu ba ko sei ade posi ni bia minim no okọ adwuma anopa no nsia be se no nso no okọ no ngotwe no apon no aba bedafi owi obekọ akọji sika pepepe bosomi aso na teacher ni bekọ akọtena adwuma mu kọtena suku mu be se anopa nonso anasa no ngotwe sha de kirasi a be kira de a no miensa no num afiansa no apon 8 hours papa bi no aye
bi won so 9 hours nya sam ketua polisi ni kwa adwuma no nso no nwotwe no aba abedafi ada yo se mapon enti Tamale Central mrashebedwani onumonyamfo Muntara Muhammad HSM yenhwe kwanya efaso gia posifo niamo montete nyina no na odinsem we nyina tudwa ewo saa aturenchem ene yaudie yawasem a esi ewo lamashegu tututu ekoso man okura ekowi achi saa posifo nso ehu bom mu bie na otututuo ma adihye bi ahwero mo nkwa ya no esi yenhwe ne yenhwe aposifo yie na sa aposifo omo ba no I think the challenge is that there have been a lot of politicking in the way police officers are recruited. My first degree was in psychology, and I had the privileged opportunity to be taught by Dr. Hytvgh. And I remember when we were in Lagos, Dr. Hytvgh, anytime they were doing recruitment into the security forces, he was always invited to participate in the recruitment because he's a behavioral psychologist. I don't think it does exist any longer. So what kind of people are we recruiting into the service? And then when you have people who think that I'm joining the security services because there are no jobs, such a person will engage in some of these things. Abushafo nipa yekohwe ni Tamale Central mrashebedwani onumonyamfo Muntara Muhammad ena yekohwe na okasa edefa security ensem hono yanto akase ebono so yeto aso ane yekọ akopiem ewo Brekum West District menzini mu na pani kwankyerefo head director edema omemu yapomudin aso ye nefa ne nkrabata ewo Brekum West menzini mu Mercy Esiedu na wakasa HSS emfa ho ne entontom dan mosquito net a omocheche ye ene afutuo ene kasade a omode ma adehia ewo potemu ho no sitr yale ewura de beka ne malaria no ekoso papa otifiri oyibu kata odwane shirt ede na momontin so say ya no chimanfo chiwon mo papa malaria jene homena afi etwa mu ade bepim se afi fufura yesimu malaria yi ne boso nkrampanyi na wadwa ene onenam Brekum West mensini ni musa aha adwen pa obi osato aso kire se ade a omo bu nkonta twomo ani hwomo achi ade sesia bomo anima be hwomo nchemu ni omo omo ayase hwomo tiri so hwomo achi ka fom ka soro na omo dan do omo ho a omo hwomo adwuma mu a ba bi omo anya de pa se omanfo omo afa afuro bele kodi empaso koje empaso atopan wo afa afuro na ye hwe omo ene won nso afa afuro na wie na omo ba be wo no ye hwe omo no omo anya de kra omo nsem na ya na emu ovram eno de omo bu nkonta pa na omo ahonu keka ewo saa enkofo no so se ye hwe omo no na ewo fom papa de nsem we nyina tudwa ewo bra no omo ye omo annual performance review na omo bu nkonta afi nkonta bu a ya omo bu de kire omanfo ena omo bu nkonta yi de kire yentie na yenkohwe Mercy Esiedu health director ana obeka so obi anya malaria nti wo hwe ne se malaria yare no ama ne malaria eduro no jese wo ye nhwehwemu ane indicator ne kire se ni nyina yaye nanso se ye bu nkonta hwe nipa dodo eba hospital ana so mo kopa yare sha emu dodo se na ye malaria eda so eye yare ben ya ye hu se malaria no na edikan enti ekwan bi so esan ye se ye suban bi ne ye ka ho nti ebekoso aye enkyerɛkyerɛ ebi ne se ye mu dodo na ne age entontom nan enso sabia se erere fiefie mu abisabisa se enipa se na da ntontom dan mu a ka be hu se ebeye bibie wo ho ebi a ya momoden kra ama yati aba fom na wo hwe mfoni na ye twa ye na ye nya red ewo ho kese pa ene maternal and child health indicators ye can say
se ema wedru won fie so wotumi efa yefunu won nyinsan ene won nyinsan ma yarehwe ene awoje hefa na omokokowo ene afi so omo won so a hefa na omodi kan de mafra no eko na no krakra no so mpese nyinsan so beba family planning na hobanbo no hefa eno munya wo hwa saa kwan ahodo na we so ena no kwasem die ya nya de na ne senti no ye keka bom a be ye enoma bebre oye ni district hospital ye ni district hospital nti se midwife o mi kro ketwa ba ko se nchenchem ana se to be bia bisase o hwe na o be ka se ne ekọ ekum ne kwaye we ne kwaye we ne kwaye we ne famu aye ne bra. Right, ebusia for agudi ebu nsem ana yede to kase bo no so ama na yen hya ase no na ye call England a team ba ko pem ho nsem ana ye ba be the best team in the whole world Chelsea the Blues na ko Stamford Bridge Chelsea for so ya o ma rebrand honum papa and that screen is na o hwe no o ma ye branding ye caps at Chelsea afa nyina no sisi no ma sesa bibia wo ho first na ka cap ba ko we so mo je FIFA Club World Cup no na akaba Chelsea nyame aro mbotimi agenti ama brand ne de Stamford Bridge anso na be we Chelsea for ma so ye ne de brand na aye kama pa o hwe cup now First Division Cup, our Samsung Premier League Cup, 2005, 2006, 2010, 2018, 2017, and also Samsung FA Cup, also 1990, 1997, 1992, so 2000, the year 2001, the year 2008, almost also FI, our honum, Ukoerim Swa, Sanso, FA Cup, Omafa League, and also Omafa League Cup, no, almost offer, and also our come and UEFA Champions League there 2012 for Mufai and Afia currently I'm the best team ever because still now with so elbow UEFA no now 2021 last year I'm Mufai yeah Europa League no so Chelsea and fire brand na Chelsea fire na kama pa UEFA Europa League no 2013 almost 5 2010 so almost 5 UEFA Cup winners and so much so afa Chelsea for hey o my bibia bi we UEFA Super Cup so Chelsea have found 2 times and a community shield so Chelsea have found 4 times now FIFA Club World Cup and then the current cup at Chelsea the Blues o my father said the whole world here upe team papa Chelsea the Blues and only in summer cause na yanko any money ko papa your friend George Club na Andrew otimi edi nkunim Inter Milan so or say Inter Milan come here no UEFA Champions League Inter Milan for entimi ante abrantie Mo Salah any Firmino na share na onim sama papa na dia toja ni nyina ne say or say the entia Mo Salah any Sadio Mane omobobo pa no say futu ade man brantie no any insam brantie no omo nhye da enum
ɛno nti na mbrante ɔmo hyɛ da ɔmo gyina ɔmo na mo so no ɛno ne nsa papa Georgian club ɔde atudwa ɔsɛ Sadio Mane ɛne Mo Salah ɔmo speed anaasɛ ɔmo nan ɔmo gyina so ɔmo timi bɔbɔ paa no ɛyɛ sɛ ɔno oto mu fo nti nsa deɛ mbrante no ɔmo hyɛ da ɛnom nsa ɛno ne nsa free Georgian club ɛyɛ Liverpool manager ne hɔ ɛbane ekɔ ne na ne sɛ Ghana ni abrante friend no Felix Afena-Gyan abrante no was sign contract kɛseɛ paa wɔne Puma for akɔdeal sɛnea Messi wɔne Adidas for akɔdeal no abrante a yɛ friend Felix Afena-Gyan Puma ɛwɔ Germany wɔne ɔma sign contract pass sɛ deɛ Puma na bɛ sponsor no ne footwear ne ntaareɛ ɛne ne nneɛma bebree ɔbɛhyehyɛ nyinaa no ɛba bɛ Puma wear ɛno ne contract ɛkɔɔ so da no ada yi na nim sɛ yɛkɔ Cristiano Ronaldo asweye abrante no ba Manchester United wa ye no ma bebre wa ye nkunya wo ho na oni say Manchester wona wa hye goals dudu pa de odi kan abrante e friend Wayne Rooney wa hye 183 goals ama Manchester United Gates enso a hye 109 goals ama Manchester United sounds na post goals ono so a hye 107 goals ama Manchester United na papa e friend Ren Van Nistelrooy abrante no bobo ye pa ono so was 95 goals Emma Manchester United and Andrew Cole so as 93 goals and Cristiano Ronaldo dos Santos abrantie we hey papa bako pe and also was 93 goals and any goal chats Manchester United currently see now you say nyame aduma Sunday the Nations Derby papa the super clash is between Accra Hearts of Folk never say die until the bones are rotting. Nyame ya aduma Sunday ya. Omoni Kumasi Asante Kotoko. Ukuma Puma Apimbeba Kotoko ni Hasi di besi akan nyame aduma kwesiere ya ewo Accra Sports Stadium now him say abrante your friend Justice Blay ono so prepare no pa na she say Kotoko move forward your friend Etuaga Mbela abrante no see Bogos pa she was 11 goals on nsem bi atuja osina kama Kotoko abrante no on nsem bi atuja on that screen so no abrante no on nsem bi atuja na nsem aka ni na nsem o say I will sleep over and prepare myself for Accra so folk any house for munjina ye house mujina ye pa abrante na that screen is no number 11 shattered man usi akama Kotoko obaye abrante na make out say oye Senegalese international usi na akama Senegal abrante no waye ward pa sisi no say wa prepare no ma house nyame aduma Sunday be face oni Muntari di be sia pa say Muntari say wa back to house ono so be chere say ono Mbele no ono so wo hopa ti nyame aduma Sunday di ampaye bedwa ye the sports business be koso nyame aduma Sunday no ye be bro na koso Hytvgh me sorry so na answer na me sorry so no papa ye friend no Calipi Prosper abrante no oye CEO of Calipi collection papa nyankopon sha wate abrante Calipi nyame enyo kese pa me show happy birthday Calipi collection CEO of Calipi collection Calipi nyankopon ensha nyame ntu nkwadem omma nkwa papa na omma nyini che na omma ahoɔde abetim dia som nyame ye me ma happy birthday ebusia for my crowd me sorry so na achieve president e de kasebon abewie my crowd Abushafo emo bibia akwa ba se oda so na oni yeti ewo Yorke FM na Hytvgh so ye to akase ebo no so ye begina sa agudie ensem so na ye de kase ebo nyina aba na wie ye di mu akoti ni bi ni akwan ya ye fa so efa posifo mo ntete na mo be ye adwuma se aposifo no ye nhwe ni ye papa ye protocol nsem frim ne mo ntete ye begina bra ne se ne ye be ya ebema omunso ani ada ho na koba ne se abonefusem bia koso wo man mu a omo ho ambo mu anaso manfo mo ho ankwa ankofore mu sanso na MPP
omo akasa e de akire adehye kasa de ma omo no communicators no omo akasa kire mo obia hwe ne ho yie na wa ma gudie mu nsem so beta fam any Hytvgh anopa dwumadi a ya to ne din Yorke morning eso me so so yi Okamafo Clement ebetena se na ode Yorke morning ensem ahodo a etwagu o man mu ene ne nturo da so nyina ne amanone de ade nyina e ba betoa so ede ama time chuku na jebre na yemfa nyina ensomo enyima ko mo boy yachidom eye han Yorke state Adams boutique na Cerebral hotel omo ena ekura emumi ede anopa no nsia empa mu akan kese ne besom wo okinkanfo anopa yi eye me His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the Achim President. Eche ho aba Okamafo Clement beba.